Ilimiket na isul sulinet panbantay diin ka matanawan isuti kay kayat ko nga pagyanan na isuti na kaiyanakan when agpaisong ano agbiyahe kami aglagto agtaltag dilugan mi masapul na piksa ti makina natut ti sangat nga kalsada ipagnaan ket dadungalik kao gobyerno umay kayo kat tumulong sama sulbar ti dawat mi problema mi umayo kuma aksyonan dakhan at kiti panagyaman mi opisyales nga agserserbi adagiti ado nga sakripisyo mangitumpal ka nagpirok iti pundo halsada umaket pumintas tapnuin kami met mapatas iagbiyahe naginawaken nakarelax kay saan kumamet nga agrigrigat ngem adamet kiti sa kabasi panagduras ka po agsangpet nga project pantayan tapno saan nga makupit taday to iket pagsayaatan no adta ti maobra nga libre at damat timpuyog ti umili uray no awan ti tangdan mi at ti tinulong kami matlatta isunga uray at pumanaw at dantutiin na pagsublian tamayat nga talaga dito'y ayan mi uray no kunada nga adayo hanayon nga ibagani nanang ko anak ko tim ko maliplipatan uray no sa dinut pakadanuna lagi pen to'y lugar anak kapuam lagi pen to'y lugar anak kapuam
kabulan un-unoy ko indingan day tanas lagasilaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno jak mayawan nuwin ka ng lipaten karim kanyak nagkibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan di ayat in kakat palasbangen un-unoy ko darasang nga ikaten o naranya kabulan un-unoy ko indingan day tanas lagasilaw mo di mo kad ipaida o naranya kabulan sang sangit ko indingan tu'y nasip nga talubong ko ikakat silawan tapno jak mayawan nuwin ka ng lipaten karim kanyak nagkibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan ni ayat in kakat palasbangen un-unoy ko darasang nga ikaten nuwin ka ng lipaten karim kanyak nagkibusen samsam itok ni patay o bulan kat aklunem nang laylayan ni ayat in kakat palasbangen un-unoy ko darasang nga ikaten Gapo iti kinaluklukok inuy uyaw ko ti Diyos Apo hunak nga wanti amuna nang parswaan na iti mula tanong itak jay karabasa nagdakkel ti bunga na ngamno kitam ti puon na anyan ti kabasit na tinalayaw ko iti mangga nagpasit ti bunga na ngamno kitam ti puon na sobrat kinadakkel na kamali ti Diyos Apo nang parswaan na iti mula dapat kumadjay karabasa isut imbunga ti mangga jay mangga kumat bunga ti karabasa at damay sa nga malen at daat jay punti mangga natin nagtibungan na tuy ulok
di kalaingan, tano kumajay karabasa, isut imbong at imangga, sigurado to'y ulok, binurak na. Narigat gayam no maminsan, ti tao nga pilosopo, tagaputi kinalaing mo, babawi maudin to. Ni Apo Diyos ti mapagtalkan, isu kumat pagkamangan. Uray adda ti basol mo, ay ayatan nakalata. Wen pudno gayam, ni Apo Diyos ti kalaingan, tano kumajay karabasa, isut imbong at imangga, sigurado to'y ulok, binurak na. Sigurado to'y agum ko, iniris na. Saan na bareng-bareng ako man amat pagtaengan, ama apagsanggiran ken pagkamangan. No kamang ti pamilya ti mariribukan, isut inkang asitgan, pari ko maagasan. Adik iti pagtaengan, isuti pagwadan, pamilya di na baybayan. Bumangon iti parpagbangon, ipaayna't masapul, agbiro daraon. Adamat tay daduma, manggad na dumaduma, umadayo iti pamilya, tapno guminawa. Bannog ti ipturanda, ayat dala ama iteda, napintas biag ti patpat ganda, kan masakbayan da. Isuwa di tay kundawayan, ti kinaanos da, hintay kiti tulungan. Sudat aywanan, anos dat subalitan. Mukamang ti pamilya, ti mariribukan, isut inka asitgan, parigot maagasan. Adik iti pagtangan, isuti pagwadan, pamilya di na baybayan.
iti tulungan nang runa numataenganda isudat aywanan anus da subalitan bumangon daiki parparbangon ipaaidat masapul agpirok taraon ni tata. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko. Apay dumteng liday, panagtuog daytoy pusok, jak maawatan dusa wenno panlubog. Gamti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at daragsak kalpasan, panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba punasen na amin na panagdwa-dwa. Gamti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at daragsak kalpasan, panagsagaba. Iti kanito ti inak panagpanpanunot, kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod. Awan nga rod rason nga inak agsanod, panagserbi kasapulan panagtulnog. Ngamti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na, sabten na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at daragsak kalpasan, panagsagaba. At daragsak kalpasan, panagsagaba.
Ipanagtultuloy mo nga agbibiyag adut nagtuduma nga mapadasan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takasta nga talagang tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamaliam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay nuawan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaalam nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma ti panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mang tulong ken ka ti Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sabi alid ng ko suta inpan kajanta minta awasyam siya ili ayun tuba singamat ng alid tangida sutamu in ping syua isikat pengatses makan mo niing katulad ingka paun sabi paladon sapi nahabay may nangisi
fan. Sabi, alid ng ko sutano pasyalang tahan askulen muak alini ungu tan petang alin arakuk mo idi man pakadahan seskereng tahan nam idi waraketan malam dinipkan mulai tulaganta paun sabi palatol sepi nahapay may nangisi syanda inaskan jamaki am tasun sikan nahuli nakta dinakhan idak na ni may uwafan. Kumusta aletan ngata astetun bebayag mula safan kuma isyad saka asan tu salun at kan ay shibali mangusun sikap ang kinata na'y duwama punasan ko bangat isayang nuhama na may nangisana paun sabi palatol sepi nahapay may nangisi pataha kung masyad inunan sisa daan nungtan tahaet syanda inaskan jamaki am tasun sikan nahuli
areng ading ko. Daytoy kinansyon ko, daytoy kinansyon ko, nagaputi karabukok ko. Kitaman ading ko, daytoy saba, nagaduti sinapad na. Kasjay ading di kaaduna, partidos ko nga sumangbay ken ka. Kitaman ading ko, daytoy bunen, no asaem nakatatadem. Kasjay ading di katadem na, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko, daytoy lansa, ipakpak mo nakallaglagda. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko, daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kitaman ading ko, daytoy lansa, ipakpak mo nakallaglagda. Kasjay ading di kalagdana, daytoy pusok nga agayat ken ka. Kitaman ading ko, daytoy bilit, tumay tayap sa dilangit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. Kaya't nan sa apan sumipit, di talips mo nakasamsamit. kapsat ko itibiyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo, impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan kan nga umay ti Domingo.
kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawanan iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo. Isublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tarika kay nangabyak mo maisimpa isublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo rumekta ka nga agserbi iti apo. Waras mo't panakitang kitaman iyaglawlaw adu nga tao makumikunda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayong nga magmangeda ngemawan ti tiyempo da paano pa'y nagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi pem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka. Dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos ket agkatawada ipangpangasta iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam Diyos awagan na ka laglaki pem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka. Iti Biblia punaan na maarami tot kasta atu iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet
ay nga panunod ka. Laag selfie ti Diyos, iti puso akin pararuan. Tao, ti Diyos aw awagan na ka. Laglaki pem ti biyak mo, kaya't saan mo ako pa. Agriin ka, agriin ka, agriin ka, agriin ka. Makita kapsat ko iti biyag mo, ti mamnayen ti ayak mo ti apo. Impasnet mo maten ti trabaho, sak paminsan kan na umay ti Domingo. Awanen day direktam ken ayat mo, kamang ibigay ti ayat iti apo. Binay ang
kalasan, numaminsan ket kadismayan, isupay ti kay awanan. Ngem di ka madismaya, agtuloy kalata, takas ta nga talaga, tibiyag dito'y daga, at dalagta umay nga pagkamaliam, ngem saan nga isuti ka upayan. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunod hamlata, adat mang tulong ken ka, di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka. Problema nga saan mo akaya, di ka maupay nuawan ken ka, di makikita nga dati datuma, agtalag ka kuma, iti ka pa lang nga inted niya po Diyos kaniyang. Naduma-duma ti panubok nga dumten, ngem aganos ka nga awan ti sidirem, di mo panunutan nga si kalaan, ti agrigrigat iti nadagsen. Di ka maupay when nagtuloy ka, panunutan lata, adat mang tulong ken ka, di Diyos di na itulog nga dumten ken ka. Problema nga saan mo akaya, problema nga saan mo akaya. Sadya'y pangukuman at dantut panagsenay, kadagiti managbasol at sangit dagapo, tadi mula imbaga ni Jesus. Sa pamalakan undas mangyaside, kadagiti managbaso, wapo na ipadamagyo, kadagiti tao, ani Jesus ti mangi salakan. Isut aya inaldaw masabat na among met anapukawa, ngam di mula imbaga ni Jesus. Iwanak tayo katagiti tao ni Jesus, di mangisalat
sadyay ti ako naken ka adi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kanya ni Jesus nga isut aya inaldaw masabat na amumet anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga ni Jesus. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsud, umapay panunot ko, apay dumten liday, panagtuog daytoy pusok, jak maawatan dusa wenno panubo. Kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at daragsak kalpasan panagsagaba iti tiyempo nga inak panagmaymaysa iapot undas amang liwliwag iti oras iti inak panagsagaba punasan na amin na panagdwa-dwa ngam ti kariti Diyos si bibiyag awaning kana sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at daragsak kalpasan panagsagaba iti kanito ti inak panagpanpanunot kinaimbag ti Diyos saan ko amarukod awan nga rod rason nga inak agsanod panagserbi kasapulan panagtulno ngam ti kariti Diyos si bibiyag awaning kana sabdan na amin kasapulan ti anak na ket kuna na anak at talagkalata at daragsak kalpasan panagsagaba at daragsak kalpasan panagsagaba
sat nga limang isti pamati na at dati nasabat na pastor nga narekta binagbagan na sa nangit kararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati ka papatgan isuti kang runaan gatno si ka binaybayang biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatgan intay nga rud aywanan sa limet mata pamatim aywanan sa limet mata. Panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuirik na luluwak agarubos jak kamuti papana sa tino di ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno namay adda ka nga mangtartarabay o apo dinggem dagiti araraw ko dinakbaybayan nga anak mo iyadayunak sulisog iti biyak ko o apo agyaman na mangtartarabay o apo pakawanan na kadagiti nakurangan agyaman na po apo iti ayat mo nga di agsarday agyaman na ako apo iti
sarday. Sakbay anak at tengak idiyada si mabat ngaranya nga isuti sinursurot ko alawan tapno makita ti pagnaan wen puno anag mayan adu akita ti makaparasa kenda giti tumatayab niliwliwadak payat iti panagna kinankantanda gilap abalito pag-is-is man daytoy puso gandat daytoy nakemket nadalus kas may sanga karnero agsapsapul na lang tungaruot ken sapulan natay nadalus nga ubong kastat panagserbi Diyos wen pudno anagmayan adu akita di makaparagsa kenda giti tumatayan niliwliwadak panagna kinankantanda wen putno anagmayan adu akita ti makaparasa